abashubuzi na munonga bari kutwara imishuburo yabo mu ihanga rya Democratic Republic of Congo aha mwatano gwa Uganda na Congo muri district ya Kasese nubo bashobanjirirwe bwanyima y'urutindo rwa Mpondwe kushenyuka emotoka z'iby'imishuburo zikaburaho kuraba bamwe mu bavuji b'imotoka ebahango nabagira ngo bwahatiti bineho kuraba. Traffic is right now paralyzed on the river Mpondwe bridge following is caving in. Lieutenant Matema Angwara uryo muhezi wa RDC ahabwa Kasese kandi urukujunanizibwa ahanshonga za Busongora yahamya makuraga kandi nagira ngo ebibyona bakaretwa bibire byoma by'urutindoro. All this was caused by some people who vandalized the bridge by taking away the culverts in order to sell them as scrap. Mate na yongeragira ngo bwahato kutwara iby'imishuburo mu ihanga rya Kongo bishanyarire. The number of vehicles now have to, I can't say reduce, they have to stop those carrying merchandise. There is this small bridge here, an alternative bridge, but this alternative cannot allow the heavy trucks. Aran Sempebwa uryo mugambirizo w'ekitongole cy'engute cya Uganda National Roads Authority okurabira hasumu yahamya makuraga ngo barumuno bakora ubuceki ihembe okureba ngo urutindo rwagaruzubwaho amakuraga gashakwa Gilbert Mahanguzi.